Selamun aleyküm. Taksi. Evo nas u Maglaju. Drevni grad na Bosni. Jutros je mraz, malo žešći. Ovo je mjesto se zove Tomić. A evo zanimljivo je da je onaj snijeg dobro napadao ovdje, a još zanimljivije da evo hodamo po snijegu, ne propadamo. Znači evo tek može malo da vidite, pogled. Trava i bila zimska. Evo. Abrahaman, jesu li ovo Tomići, jel? Jesu. Tomić, eto. Eno piše, A, evo ga. Onda je vjerovatno stanca bila, jel? Tomić, nemam pojma. Jel ono Abrahmana ko stanca tamo bila? Jesu. Ja sam trebao dole sada, moram uzeti onaj baner, jer odva tvrt, da nju odeja po onaj baner. Znači, drva moramo istresti ovdje, negdje ispod auta. Pošto ne možemo proći da istresemo ženi ovdje. Izašlo onaj cijenu, hajde, Allah te svaki znam, hajde. Hajde. I ne znam, što može tu? Imam Petra, čekaj, tamo. Aha, Petra, deki je udao. Da, ono je 50 godina. Imaš koliko primali tu? Ništa. Koliko živi? Pa ovako svijet mi pomaže. Ništa. I onkološki sam bolesnik i bubrežni bolesnik, jer sad sam prije 20 dana imala operaciju. Pa strašno? Pa imala sam karcinom, to je malo, sad smo to zaliječili, ali ona iskomplikovala se, imala kamenje u bubrežnom, pa imala početak sepsi, svašta nešto. Ma to se krenči sve. Ma jes, sve se. Kako si je rane? Kako ide, dobro? Evo. Je 4-8, tako ne sam čitao. I šta, jel ovaj stoji cijelo vrijeme tu s autom ili inače, jel? 481. Pa to je seksualno. To što nije malo naprijed prošao vamo? 589. Ha? Ne znam, on tako ostavi. Ostavi tako, jel? Ja mrskao im onaj pročisti su sve kad bila to u radu. To je rodbina, ono tu sam na tamo. Zato što Znači, neće nas metati drva dole da izbacimo negdje pa da vi... Evo, drva bi trebalo ovdje negdje sresemo, ali ne možemo, znači, od auta pa ćemo morati ispod auta. Evo. Evo nas, hvala dragom Laša, nas danas na području općine Magla, mjesto Tomić. Znači, 56 km od, je li tako, od Magla? Da, tako. Od Magla 56 km, mjesto udaljeno
ovdje smo u društvu naše povratnice, u stvari Dragane, je li tako? Da. Prezme? Banović, lijepo prezme. Ona živi sa svojih 4 djece. Evo mi smo danas ispred naše organizacije Svjetlo odlučili da doniramo 3 metra drva. Inače, dobavljač koji smo odabrali je Kepić, firma Kepić, i on evo danas će voda isporučiti drva. Ja se ovo prilikom zahvalim našim donatorima, a evo Dragan bi dao riječ da nam se ona obrati kako živi i šta je znači o donaciji. Želim da se zahvalim puno vama što ste došli, vašoj organizaciji Svjetlo. Ja živim sa 4 djece ovdje u kući. Nekako se preživljavam. Borimo se. Znači nam puno ova drva jer stvarno pri kraju su nam drva, tako da znači nam to jako puno. Šta je ono još što bi vam bilo potrebno za početak da... Pa hrana, odjeća za djecu, pošto djeca idu u školu, treba im i odjeća nova, hrana, tu i tu. Ako što tiče odjeće, vi ćete nam poslati, ja ću te prozvat, imam tvoj broj, ti se javi, nije se javljao na telefon, javi se i pa ćemo mi vidjeti što tiče odjeće, ti ćeš poslati prilike utra da vidimo što možemo pomoći i nešto da kupimo, i nešto imamo dobre i polovne odjeće imamo dobre, imamo svoj neki magazin, da udruži pomoć. Ti imaš rucake, imate rucake za školu? Ima, obezbijedio je Aldin. Znači, ako treba i to, znači, ako treba nešto, mi ćemo vas pomoći. Imate lužine? Ima lužinu tu, Aldin isto Dobro, to je jedno dobro udruženje i radi, mašala. Evo, ja sam zaboravio, znači, danas koordinacija ovih 5 područja na području općine Magla je naše udruženje Hajrat. Ona je to koje je bilo, hajmo reći, sebe, da nam pripremi spiskove, porodice, i on su već jučer realizovali tri porodice koji su obišli na području, znači, Strajišća, Uličnjaka. Danas ako voda, znači, ostali su još 2 porodice, a to je ova u Tomićima, naša Dragana, i imamo još jednu porodicu u Kopicima. Evo, nažalost, nismo mogli da vučem drvo ovdje iz Stresema, ali smo dole istresli, pa vi ćete prevući ta drva. Ja ću traktorom. Nekako traktorom, da, to je to. Hvala vam puno. Najbolje poslati imati moj telefona, pa ćemo mi isto. Prijatno bilo, svako dobro, eto. Evo, mi ćemo mislim Sarajeva organizacija Svjetlo, a ovo je jedna organizacija, strana donator, i oni preko nas realizuju preko organizacije Svjetlo. Imamo 25 porodica širom Bosne, imamo sad dole porodice 5 Tunjavod, jučer smo imali 15, ovo stvari 13 u Stocu i Čapinu. Imamo, morat ću imati, i da ću sad prozvat, nek poslati moj broj telefona, pa ako nađemo nešto, možda nema neke odjeće i tako dalje, kupimo i tako dalje. Ko život naš, svašta čovjek prođe. Znam i Brva, tamo neka sam ja bio gore. Tu sam puno prijatelja zgubio tako ratu. Teško za njih nabili nešto tako dalje. Babu mi poznao tamo koji Sikoli i tako da. Vidim kažem ratu, svašta se prođe. U miru, ti sad prolaziš, ja možda težak period sa mamom. Ali tu će biti jednog dana prošlo. Ono što je bitno jeste da učiš dobro, da se brineš o majci, uzbuži pomoć, a da će zagala sna, da će, znači, ovog da će... Koliko imate djece još? 5 još? Da, 4 sam muž. A šta, muž, gdje vam je muž? Rastali su. A rastali se? Aha. Izvalio jaluku, da je veća bila, ona je uopšte od svakog. Eto, mi ćemo ostaviti vas pa povremeno da vidimo uzbuži pomoć, znači da možemo pomoći Sarajeva i tako dalje. Te samo da učiš i budeš dobar. Znaš, dobar. Idemo na to, ne ide još, ali vidjet ćemo. Mislim, uči sve o islamu, to sve znači. Može, to je dobro, sada. Jesi iz mešovitog braka? Mešovitog braka, jeste. Kod babu ili malo kod ti? Mama muslimanka, tata Hrvat. A bila sam i da ti muslimanka, da. Ništa, sad ta šiti treba biti muslimanka. Pa... Vidi. Više uči. Da kažem, iskreno, ko život, sigurno čeka smrt. Da. Koji je razred jedno? Koji je razred? Bismillah, hvala vaša, evo nas i danas u Hajru, evo nas danas u Maglaj.
Danas na području općine Magla obišli smo 5 porodica. Na području i to mjestima Jelovac, Uličnjak, Kopice i Tomić. Danas smo uručili 15 metara drva najugroženijim porodicama. Ja molim Lašan da ovog našeg donata, da ga Lašan nagradi svakim hajrom, da mu ostavi na vagu dobrih djela i da ga svoje milosti uvede u dženet, a da ove porodice koje su obišli sve druge porodice i naše povratnike da Lašan pomogne u ovim teškim zimskim uvjetima, da je oskrbi kako hranom, tako i ogrevom i svega ono što je neophodno za zimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.